Bakwethu ukudibana kuhlelo lwethu lwamaviki wonke buza iBhayibheli likuphendule. Siphenya incwadi kaSambulo sindawonye labafundisi bami ababili uCK lo OB olamukela umfundisi uEsindlovu. Ngizathi basamukele abafundisi. Siyabonga mfundisi. Salibonani balaleli. Siyaxhumana njalo kuhlelo lwethu buza iBhayibheli likuphendule. Okhuluma umfundisi uMpofu CK. Salibonani balaleli. Siyabonga njalo ukuhlangana kuleli iviki lapho esikholisa khona ukufunda ndawonye ilizwi likaThixo. Sengathi uNkulunkulu angaqhubekela phambili esisiza ukubana silizwisise kuhle ilizwi lakhe bese siliphila ikakhulu ensukwini zalamhlanje. Yikho lapho ukugcwaliseka khona lezi ziprofeti esencwadini kaSambulo. Umfundisi OB Mpofu, siyabonga. Siyabonga abafundisi, siyabonga abalaleli. Namhlanje ke sikhangela indaba gudwini, indaba yeMelika esiprofitini. Kulapho zabona khona ukuthi isiprofeti sichaya khona ekhanda nxa sisilandela kakuhle. Bazasincedisa abafundisi. Ngithanda ukuthi ngiphinde ngogwalo lolo lwamaviki wonke okuthiwa iGreat Controversy. Luza kuncedisa kakhulu ukuzwisisa lindaba, kakhulu nxa umuntu othanda ezembali lokuthanda ukufunda iBhayibheli. Liza kuncedisa ukuzwisisa lokho abafundisi abakuchasisayo bephangisa. Kodwa ungazibalela lolu gwalo kuyabalula kuwe. Inombolo zocingo 0718444196 lunika mahala. Bafundisi bami, asingeneni endabeni yethu namhlanje. Mfundisi CK sifundele kanje sithatha kuvesi bani? USambulo 13. Yebo. Sisukela kuvesi 11. Vesi 11 sisiyafika ekugcineni kwaso isahluko. Onjalo mfundisi. Siyabonga mfundisi, sifundele. Ngiyafunda lapha. Ivesi ngelika 11 iBhayibheli lithi lona ke ngase ngibona esinye isilo siphuma emhlabeni silempondo ezimbili ezinjengezewundlu sakhuluma njengomgobho. Amandla wonke esilo sokuqala siyawasebenzisa phambi kwaso. Senza ukuba umhlaba labakhileyo kuwo bakhonze isilo sokuqala esilenxeba lokufa elapholayo. Senza izibonakaliso ezinkulu saze senza lomlilo ophuma ezulwini wehlele emhlabeni phambi kwabantu. Sabadukisa abakhileyo emhlabeni ngezibonakaliso esazinikwayo ukuba sizenze phambi kwesilo. Sisithi kwabakhileyo emhlabeni kabasenzele umfanekiso isilo ebese lenxeba lomkhonto kodwa sasila. Sanikwa futhi ukuba siuphe umfanekiso wesilo umoya ukuze ukhulume senze ukuba bonke abangawukhonziyo babulawe. Senza futhi ukuba bonke abancinyane labakhulu, abanothileyo labayanga, abakhululekileyo lezigqili bachiswe uphawu esandleni sokunene loba ebunzini, ukuba kungabi khona othengayo loba othengisayo uba engelalo uphawu olululibizo lesilo loba isibalo sebizo laso. Nanku ukuhlakanipha. Olengqondo kabale isibalo sesilo ngoba siyisibalo somuntu. Isibalo sakhe singamakhulu ayisithupha lamachumi ayisithupha lesithupha. Elami lapha lilo 666. Kunjalo abathathu kunjalo kuzokwelula kubalaleli. Asingeneni ke enzikini. Ngubani umqali wesiziba lapho nguCK. Siyabonga mfundisi wami njengobana ke laphana ke uvesi ngo11 uhle wasibekela kwabasobala ukubana ke lesi isilo sesibili lesi esaphuma emhlabeni kutsho ukuthi nxa esakuqala saphuma olwandle sasesithi abantu abanengi. So lesi esiphuma emhlabeni lesi kutshengisa ukuthi indawo yayingelabantu. So indawo yayingelabantu vele eyaziwayo embalini lasemhlabeni lapha indawo yaseAmerica. Siyabonga. So iMelika yaziwa njengendawo yayingelabantu. Kodwa ngabona kuyacaca mfundisi la kubalaleli ukuthi lapha sibe lesilo sokuqala. Lesi ngesesibili lesi esesiphuma emhlabeni. Kutshona impondo lamandla lani lokho kusubala lapha mfundisi OB. Isilo lesi silempondo ezimbili njengewundlu. Kutshona. Siyabonga. So sinanzelela ukuthi
sike sakuthinta emavikini adlulileyo lapha sichasisa imifanekiso le esetshenziswe lapha kuSambulo 13 esakuvezayo ke laphana ukuthi impondo zimelele amandla okubusa. So kusitsho ukuthi isilo lesi njengoba kuchasiswa lapho ukuthi sona siphuma emhlabeni kusokuchasiswa lapha ukuthi indawo engela bantu abanengi kumbe abantu abalutshwana. So kusitsho ukuthi isilo lesi silamandla okubusa mhlawumbe alezigaba ezimbili. Ngithi mina amandla aso eyeme ezintweni ezimbili mhlawumbe sizazithinta nxa sisiya phambili siloke siveza ukuthi kungenxa yani ke sisithi isilo sesibili ngumbuso weMelika. Sizakuchasisa ngoba kasigezi lokho esukugcizelela kubalalela ukuthi asiphonga ugetsa kumele sithathe sikhangele eBhayibhelini bese siyabuza embalini ukuthi umbuso okhulunywa oqanjwa lapha olalezi impawu yiwo lochasiswa lapha bese sikuthola. So sizakudinga ukuthi kathi impondo lezi vele zitshoni njalo zigcwalise kanjani kweleMelika, umbuso weMelika weyeme ngaphi kumbe amandla abo okubusa eme ngaphi. Nxa sisiqathanisa lesilo sokuqala ngabona uCK yebo mfundisi kulokuhambelana ngaphi kulobudlelwano bani siyabonga phakathi kwesilo sokuqala esithethina ukuncedisa abalaleli osizwa kathesi ongazange asizwe kuvikela iphelileyo esithethina ibupapa kudlelana ngaphi lalesi silo esithi iMelika. Siyabonga mfundisi ivesi ngelika 12 likubeka kube sobala. iBhayibheli lithi amandla wonke esilo sokuqala siyawasebenzisa phambi kwaso senza ukuba umhlaba labakhileyo kuwo bakhonze isilo sokuqala esilenxeba lokufa elapholayo. So uzananzelela ukuthi isilo lesi sesibili lesi esithe iMelika amandla siwaphiwa isilo sakuqala esithe ubaba. So sisebenzisa wonke amandla esilo sakuqala senza ukuthi esesibili lesi umsebenzi waso omkhulu ukuthi lesiyana esakuqala sibe yiso esikhonzwayo. Usincedisa mfundisi singakayi ku-OB engala ngancedisa nxa ngakuhlomulela ukuthi nxa sikhuluma ngokuthi sisebenzisa amandla esilo sakuqala, amandla esilo sakuqala yiwaphi? Isilo sakuqala singananzelela mfundisi ukukhumbuzana sasingesezenkolo. Lesi esikhuluma ngaso esesibili lesi sesibuya singeso esombangazwe sokunguhulumende lo. So sizathinta futhi sisiya phambili ukuthi impondo ezimbili lezana esizibonileyo zesilo sesibili lezi zimele ukuthi silenkolo ezimbili esizisekelayo. Silamandla amabili lama constitutions amabili esiwathweleyo sona siyisilo esinjani esisodwa. Enye yakhona ihambelana lesilo sakuqala lesiyana esithenge so ngesezenkolo so sokubuya lesi sesibili kathesi. So engxenye OB isilo sakuqala lesi siyabeka isisekelo sokuthi lesi esesibili sihambelula. So kusitsho ukuthi lapha kusitsho kulobudlelwano phakathi kwalezi zilo zombili kodwa siyinanzele indaba ukuthi isuka ngaphi. Isilo sakuqala siphiwa amandla nguDrago. Kusitsho ukuthi isilo lesi amandla angemva kwaso ngamandla kaDrago esathina nguSathane. Then bese sibuye lesi isilo sakuqala sizosekelana isilo sesibili sizosekelana lesilo sakuqala. Kusitsho ukuthi isilo lesi esesibili nxa singakubeka ngamabalalula singathi yiso esisetshenziswa isilo sakuqala ukwenzela ukuthi abantu balalele imithetho yesilo sakuqala. Isilo sakuqala ungasikhangela vele sona embalini siyakhangela ukuthola amandla ngaleso sikhathi ngubani. So isilo lesi sesibili ungakukhangela nje emazweni omhlaba yiso esingathi silamandla nje esingathi siyahlonitshwa. So ukuze lesi isilo sakuqala imithetho yaso ilandele umhlaba wonke sesisebenzelana lesilo sesibili. Isilo sesibili kube yiso esesibamba abantu ngamandla ukuthi balandele imithetho yesilo sakuqala. Imithetho esithethini vela kuDrago. Mfundisi isikhathi sizakwala kodwa ke ngeke ezomunye nje ezikhulumela kwenye indawo ekhuluma ngelinye ilizwe ngizokuqamba amazwe ngamabizo ukuthi ngaba yazi iMelika ngakabenzi lokho abakwenzayo. Ngisekela ukutshoyo ukuthi umuntu loba engaba ngongabali iBhayibheli kodwa wazi yezombusazwe uyakwazi ukuthi iMelika kuyini kozombusazwe. Siyabonga kanje ubusukhulumile laphana ngendaba yokuthi ubudlelwano lokuthi simeleni angazi ukuthi simelani sesingaphambili ngokuthi
sesike sakuthinta ukuthi kathi isilo lesesibili simele bani Yeah. sike sakuthinta laphana ngamafitshane kodwa kathi sesifisa ukuthi sikunonise sikucacise ke ngokwembali ukuthi kungenxa yani sithi thina isilo lesesibili simele umbuso weMelika so yikho sifisa ukuthi sikuthinte lapha so okwakuqala sikuvezile ukuthi isilo lesi kuthiwa siphuma emhlabeni umhlaba yindawo engela abantu abaningi sakuthinta kuSambulo 17 verse 15 ukuthi ulwandle indawo elabantu abanjani abaningi nxa esingathina ngesikhiwa iopposite yolwandle ngumhlabathi so umhlaba umelele indawo elabantu abalutshwana so sesikhangela sesibuza imbali ukuthi kathi mbali yiliphi ilizwe esilaziyo elasungulwa endaweni elabantu abalutshwana imbali yasiphendula iyasitshela ukuthi yilizwe leMelika iMelika ngama 1600s kwaba ngabantu ababebaleka eEurope sike sakuthinta futhi ukuthi isilo lesi sakuqala sasihlukuluza abantu so abantu eEurope so abantu basebebaleka eEurope bathi lapha ngeke sikhonze uNkulunkulu ngokunjani ngokukhululeka so basebebaleka besiya ngaphi eAmerica okwakulabantu abalutshwana okuthiwa ngama Red Indians. Ungakayikhatshana mfundisi enxayela konke ukukhumbuza abalaleli bathi ngesilungu you want a country where there's no king and no pope. Kunjalo. Yes. Baba yiyo ikwabafuqa kakhulu khona ukuthi basuke. So sebefike ngale bathola kulabantu abalutshwana ukuthiwa ngama Red Indians. So ngaleso sizathu abahlali bakhona. Yiba babengabahlali bakhona. So ngaleso sizathu iAmerica abazange balwisane lomunye umuntu ukuthi basusa abanye abantu ukuthi bahlale. Bahamba endaweni labantu abanjani abalutshwana. Bafika bazakhela khona ngale befuna inkululeko kwezokubusa la kwezokukholwa. So kuthi ukuthi iAmerica iyathola ukhwetshula ekuthini iphuma emhlabeni endaweni engelabantu abanjani abanengi kwakulama Red Indians abantu abalutshwana yikho abasungulwa khona ubudisi ukuthi anti sikhuluma ngezenkolo ngasikhuluma ngokwebe sizadlula lapho kudlawa ngabantu bokuza eMelika kunjalo sizayithiya khona apho kunyamakhanda ziyekwe so bafika laphana kulabantu abalutshwana yebo yikho kuthiwa lapha ke nxa sikhangela mfundisi CK ikuyini okunye kuphawulayo ukuthi iMelika sibili isilo sesibili siyabonga mfundisi sebefike endaweni yaye labantu abalutshwana uzananzelela ukuthi sinjengoba ngesike sakuthinta ngesilo sakuqala lesiyana ukubana ke saba lenxeba libangela ukufa uzananzelela ukuthi inxeba lelana sikhulumile ukuthi isilo lesi salithola kusiya kubo 1798 ungananzelela ke uza kuthinta umfundisi ophila phana ukuthi ngesikhathi sona sana singakafiki kubo 1798 iAmerica yayideclare independence yayo inkululeko yayo so ke unanzelela ukuthi lesi isilo sakuqala nxa amandla ayo esiyaphela lesi sesibili kade sesiphuma endaweni engelabantu abanengi esisungula khona esiqalisa khona ukuba lamandla so ke ukona okusivezela ukuthi imbali ithi America yakwenza yo ngaleso sikhathi nasi indaba balaleli nxa ufuna ukuzidingela ungazidingela embalini siyabona mfundisi so sifuthi okungathi kuyathathekisa lapha ukuthi isiprofeti kasiphambanisi ungakhangela izilo lezi esinye siphela amandla esinye siyavu ungasuka la even indaba kuDaniel uyathola ukuthi kuyangenelana nje kuhle khoqo njengalokho kuthiwa ipuzzle ngesikhiwo kuyangenelana kuhle esinye siyaphela amandla esinye siyasukuma njengoba iBhayibheli ikubekile so lapha siyabona ukuthi abantu laba sebefike ngale eAmerica ngale balwa bezama ukulwisa uzibuse wabo babe sithina asifuni ukuthi silawulwe ngabantu laba abaseEurope so balwela uzibuse wabo kwaze kwafika mhla ka4 July ngo1776 yikho laba bathola uzibuse ogcweleyo abaEurope babengasela endonsela kubo sebeziphilela sebezenzela umathanda njengokufisa kwabo so kusitsho ukuthini sibonile lapho ukuthi isilo sakuqala lesi amandla saphela ngokugcweleyo ngo1798 ungakhangela 1776 isilo sesibili lawo sesiqalisa ukwenza njani ukuthola amandla abantu babona ukuthi izinto lezi ziyavulelana ziyaphanana amathuba so uNkulunkulu ngendlela yakhe umbuso lombuso uyawunika ithuba lokubusa uyawunika umngcele isikhathi sawo singachaya kuyabuya olandela njengokulotshwa kwakho eBhayibhelini kuyasivezela sobala ukuthi imbali ilawulwa nguNkulunkulu siyabonga mfundisi CK silokho sikhuluma ngesilo sesibili lesi ngiyabonga mfundisi njengoba ke idate sesizwile laphana lapha abazuza khona uzibuse wabo laphana uzananzelela ukuthi ngemva kwalokho bona bezuzibuse
ngo1776 ngo1798 iminyaka yona leyana ke ipurpose layo umbuso lwana wokuqala isilo sakuqala wawufika emaphethelweni so kakuthandabuzeke embaleni umfundisi wami ukuthi iMelika yiyo isilo sesibili. Siyabonga impondo ezimbili mfundisa kuzichaye ngamafitshane. Impondo ezimbili njengesewundlu. Siyabonga. So sibona ukuthi abantu laba bayilungisa iconstitution yabo. Eyaqala ukusebenza ngo1789. Iconstitution le yayi ilezisekelo ezimbili eziyizo ezimelwe izimpondo zewundlu ezimbili. So iconstitution le ngolimi lawo bathi bona yayigcizelela okuthiwa irepublicanism leprotestantism. Ngamabala alula singathi inkululeko kwezokubusa okuthiwa i-civil liberty ukuthi abantu balamalungelo anjani agcweleyo uphondo lwakuqala lolo. Then uphondo lesibili i-protestantism kuthiwa i-religious liberty inkululeko kwezani kwezokukholwa. So i-constitution ye-America ekusungulweni kwayo ngo1789 sibona ukuthi yayeme ezisekelweni ezimbili inkululeko kwezokubusa lenkululeko kwezokukholwa. Umuntu ukhululekile lokuthi ukukhonza ngapi wenza njani ukhululekile esikubona kungekho ngalisilweni sakuqala. So isilo sakuqala sasincindezela sitshela umuntu ukuthi kumele akholweni angaphikisana la khonokho uyabulawa. Kodwa sibona ukuthi iAmerica yasungulwa kuhle. Ungakhangela eBhayibhelini iwundlu limele uJesu esikhathini eziningi. So sinanze ukuthi umbuso lo wasungulwa kuhle. Waqala ungumbuso ohambelana loJesu kumbe oyenza okufunwa ngubani nguJesu. Kodwa nxa siya phambili sizawubona umbuso lo uyaguquka. Ugcine ususenza lokho okufunwa isilo sani sakuqala. Usuthatha imithetho kaDrago uforsa abantu kumbe ubamba abantu ngamandla ukuthi banjani bayilandele. Angithi ukuthi sakhuluma kunjalo njengoDrago. Kunjalo. Mfundisi singakasuki kuwe ngikhumbula embalini kuthiwa iMayflower. Umkhumba wehamba ngawo ukuthi besehla laphana enhlabathini yeAmerica bahle baguqa ukuthi inkosi icela ukuthi ivangeli lisuke la siya kwezinye izindawo. Lamhla ungakhangela ukuthi iMelika ibe lengxenye enganani evangelini kakhulu. Engikutshoyo ukuthi engxenye kuba nzima emntwini ocabanga khathesi ukuthi iMelika izaguquka yenze khonokho esikhuluma ngakho. Sikhe ungasincedisa kanjani ukuthi iMelika ngeqiniso yiso lesisilo sesibili? Ngiyabonga mfundisi wami. Uzananzela nje bana ke sekubekile umfundisi umpofu laphana ukuthi isisekelo sombuso weMelika sasungulwa ngo1789. Ungakhangela kusukisela ngo1789 kusiya ku1798 iminyaka engu9. Iminyaka yona lana engu9 uzananzelela ukuthi kulapho isilo sakuqala esizuza inxeba elibangela ukufa. Kodwa ke lesi isilo sesibili lapha kulapho esiqalisa khona ukuba lamandla ukuthi kade sikhonye laso sibonakala ukuthi sikhona emhlabeni. So lokhu kusivezela ukuthi vele kakuthandabuzeki ukuthi iMelika lesikhuluma ngayo. Mfundisi singakayi ku-Obhi ngicela ukufunda uverse 14. Alright. Sifuna ukuthi sibambe khona apho. Iverse ngeka 14 ithi yona ke sabadukisa abakhileyo emhlabeni ngezibonakaliso esazinikwayo ukuba sizenze phambi kwesilo. Sisithi kwabakhileyo emhlabeni kabasenzele umfanekiso isilo ebesilenxeba lomkonto kodwa sasila. Engayimfundisi Obhi ungasincedisa ngomfanekiso lo. Enxa ungathinta kafitshane yawazi ukubanzi indaba yezibonakaliso le ukuthi kungena njani. Siyabo. Kule ndaba ezithintwa laphana inxa sikhangela uverse ngo14. Uverse ngo14 ikhuluma indaba esingathina ngesikhiwa ama miracles umba ama signs. So lapha sibona ukuthi okunye umbuso lo esiubona ugxila kukho kakhulu indaba yezimangaliso. Ungakhangela namhlanje abantu abaningi ivangeli lezimangaliso libahugile ukuthi basuke emaqinisweni eBhayibheli. So siyabona ukuthi okunye okunye umbuso lo ozahuga ngakho abantu indaba ezimanga, indaba yabaprofeti bamanga. Siyababona bevama besukela khona lebe izinto lezi eziningi ezamabandla amaningi amanye akhona sukuma khona le ememetheka umhlaba wonke. Ngamabandla agcizelela ukuthi hayi kufanele ukuthi kube lezimanga ensuku zonke. Antu uyayibona indaba. So abantu abaningi bagcina belandela izimanga
befuna ukusila emkhuhlaneni befuna imali befuna inotho bakubiza bathi bona livangeli lomnotho okuthiwa iprosperity gospel yili ivangeli eligijima ngabantu kulezi insuku ivangeli lokuthi nxa futhi abantu abalifunayo ngoba liyathembisa kakhulu ukuphila kuhle kuona lo umhlaba kodwa liyathundubala kwesinye isikhathi nxa sokusiza ekulungiseleleni umhlaba ozayo ekhaya ezulwini uye ngikususile umfanekiso lo esikhuluma ngawo umi njani siyabo ungakhayela umfanekiso iyekela nginike isibonelo nxa kulento le kuthiwa ipicture umfanekiso ngesindebele yebo kulomtshina bayathatha kulokuthiwa icamera umabona kumbe ngubabona kude kumbe okuthatha lokho nxa ungathatha kuyageziswa kuthiwa ukugeziswa sakhula kuthiwa ipicture iyageziswa so nxa isigezisiwe lapha nansiyana suyibambile so ipicture lana ngumfanekiso kaso original yebo antu uyabona so umfanekiso ukuthi ufuze umnikazi so lapha kukhulunywa ukuthi isilo lesi esesibili siyakwenza umfanekiso wesilo sakuqala so sokumele siqale sibuze ukuthi kathi isilo sakuqala sona senzani yindawo sokumele siyibuze ngoba lesi senza umfanekiso ngezindlela siyakopa okwenziwa isilo siphi esakuqala so ungakhangela isilo sakuqala sesike sathinta ngo538 bahlanganisa ezokukholwa lezombangazo basebebumba umbuso okuthiwa ngesikhiwa ichurch state government umbuso obizwa kuthiwa ipurpose wona lwesikhuluma ngawo umbuso ongayihlukanisi ezokukholwa lezani lezombangazo osebebumbe umbuso wona lo basebechaya umthetho ukuthi abantu kabakhonze nini ngesonto ongakhonzi ngesonto uzakwenziwa njani uzabulawa so lesi silo sesibili laso sizakopa kanye xathu okwenziwa isilo sakuqala isilo lesilaso ngokuya kwesikhathi sizaguquka sicine sesikhuluma njengodrago sicine sesithi lokhiyana esasungulwa ngakho ukuthi abantu kumele bakhululeke kwezokukholwa sikuguqule bese sihlanganisa ezokukholwa lezombangazo njengesilo sakuqala bangahlanganisa ezokukholwa lezombangazo bazachaya imithetho kuthiwa imbali yaziphinda bazachaya imithetho ukuthi abantu bonke umhlaba wonke kabakhonze nini ngesonto ongafuniyo ukukhonza ngesonto ungayibala usiya phambili ithi kasozavunyelwa ukuthenga lokwenze njani lokuthengiswa kuzaze kufika esigabeni sokuthi bazabulawa abangafuni ukukhonza nini ngesonto ngenxa isilo lesi esayenza umfanekiso wesilo sakuqala siyabonga mfundisi CK indaba inzima le amandla esilo swazi njani embalini siyabonga mfundisi wami singafunda kakhulu eBhayibhelini mbona azana amavesi lawa kuhle siwaphinde ukuze sikhumbuze abalaleli ukuthi isilo sesibili saguquka stay Melika saguquka kanjani ukusukeni ekubeni isilo esilomfanekiso wewundlu ivesi ngelika 12 iBhayibheli lithi lona ke lapha ke amandla wonke esilo sokuqala siyawasebenzisa phambi kwaso senza ukuba umhlaba labakhileyo kuwo bakhonze isilo sokuqala esilenxeba lokufa lapho layo senza futhi izibonakaliso ezinkulu saze senza lomlilo ophuma ezulwini wehlela emhlabeni phambi kwabantu sabaduhisa abakhileyo emhlabeni ngezibonakaliso esazinikwayo ukuba sizenze phambi kwesilo sisithi kwabakhileyo emhlabeni kabasenzele umfanekiso isilo ebesilenxeba lomkonto kodwa sasila sanikwa futhi ukuba siwuphe umfanekiso wesilo umoya ukuze ukhulume senze ukuba bonke abangawukhonziyo babulawe anjo njengoba ke isigaba lesiyana ezika 538 kusiya ku 1798 abantu babulawa ababesala ukukhonza ngosuku lwakuqala lweviki usuku lwesonto so la lesi silo sesibili lesestay iMelika la sizaphinda futhi ukwenza into efananayo sesiguquka ke ku constitution yaso lesiyana esasungula ngayo estay republicanism le protestantism so ke inkululeko yezonkolo lenkululeko yezombusazwe ayisekho ngoba sebebulawa futhi so siyabona ukuthi sisebenzisa amandla wona lawana wesilo sakuqala ukuthi lesana isilo sakuqala sikhonzwe ngibona kulokunye engxa uzakugcizelela umfundisi kulokunye okuluphawu lwaso esakuqala siyabonga so sesithinta ukuthi abantu abaningi kulensuku
kule mfundiso eziningi ezikhulunywa ngophawu lwesilo. Sake sabona lapha ngesinye isikhathi se-COVID, so abanye bekhuluma ukuthi sokusebekhuluma kuningi abanye bakhuluma ngama-US dollar kuningi sasikuzwe, abanye bakhuluma ngokubhalwa. So kathi nxa usikhuluma ngophawu lwesilo sikhuluma ngani? Mhlawumbe ngingagcizelela ukuthi indaba eyophawu indaba yokukhonza. Umbuzo omkhulu ukuthi wena ukhonza bani? So umbuzo omkhulu uthi isilo lesi sithi sona silamandla ukuguqula umthetho kaNkulunkulu. Siususe ngeSabatha ukuthi abantu bakhonze nini? Ngesande. So wena ungokwamukela ukuthi ukhonze ngesande, siza kuthinta ukuthi khathesi kakula muntu oseyamukela uphawu lwesilo. Laloba ekhonza nini? Ngesande. Kulesikhathi sizafika okuza kuthi khathesi abasebekhonza ngesande sebamukelele lo phawu. Kodwa esikutsho lapha ukuthi okuveza amandla esilo yikuthi baguqula usuku lokukhonza balususa nini? NgeSabatha. Balufaka ngesande. So kuzafika isigaba esokuthi wonke umuntu emhlabeni kuzamele akhethe phakathi ukulalela uNkulunkulu kumbe ini? Isilo. uNkulunkulu uthi khonza ngeSabatha, njengobana kuthiwe emthethweni wami. Isilo sithi khonza nini? Ngesonto. Engcenye sengingaphinda ngithinte futhi ukuthi uphawu lolu kuthiwa lwanyukelwa ebunzini lasesandleni. Nxa ukhulunywa ukuthi uphawu lolu lwanyukelwa ebunzini lasesandleni, akula muntu ozabhalwa. Kodwa ibunzi limele ingqondo yomuntu. Isikhathi engceka sisavuma but abalaleli bangabala uDeuteronomy 6 ivesi 6 usiya ku8, lo Proverbs chapter 23 ivesi 7. Ingqondo ibunzi limele ingqondo yomuntu. Abantu abayakwamukela uphawu ngebunzi ngabantu abazafundiswa bavume ukuthi isonto ngekaNkulunkulu yona ingekho ngaphi eBhayibhelini. Then abazakwamukela uphawu ngesandla yilabana ababekwazi iqiniso ukuthi mina ngiyakwazi sibili iqiniso ukuthi ngeSabatha akumelanga ngisebenze, kodwa ngenxa ukuthi babe sesaba ukubulawa lokuthi kuthiwa abasoze bathenge bagcine besephula iSabatha besebenza ngeSabatha, bayakwamukela uphawu ngani? Ngesandla. So ibunzi lesandla imfanekiso efanekisa ingqondo lemsebenzi yomuntu, kodwa akula umuntu ozabhalwa. Indaba ithi ukhonza bani? Khonza uNkulunkulu yini othi ukhonzwe ngeSabatha kumbe isilo esithi ukhonzwe nini? Ngesonto. Asigqibeni bafundisi. Angazi mfundisi obhimbu khona uzachaza u18 ube usumchasisile. Uzabuya kuye yekela ngithi mina mfundisi wami okuveza ukuthi wena ukhonza bani kuza kubonakala ngalokho okukholwayo. Le misebenzi yakho njengoba ke lapha kule nsuku ezimbili ezimisiweyo, iSabatha leSonto. Ungabona usebenza ngosuku lwangeSabatha wena ungali. Awukho ehlangothini lukaNkulunkulu. So ke khona okuvezwa imisebenzi yakho iza kuthi ukuthi wena umi kuluphi uhlangothi. Siyabonga mfundisi Obi. Singakuthinta lapha kuvesi 18 ngamafitshane. Kukhulunywa ngenamba ngenani okuthiwa ngu666. Abafundi beBhayibheli ke bathi inamba le ivela kulokhane sike sakuthinta iviki eliphelileyo okuthiwa ngu-Vicarious Field Day. Ungakukhangela kulama namba la okuthiwa ngama Roman numerals. Ungakufaka kuma Arabic numerals amanamba esiwasebenzisayo kakhulu lawo. Ungakufaka konke khonkana uVicarious Field Day kuyakunika u666 kusincedisa ukuthi vele sikhuluma ngobupapa kulesi silo. Balaleli akekho olophawu lwesilo, kodwa ke ukukhetha ngokwethu. Khonza uNkulunkulu kumbuza kukhonza uSathane. Indlela zimbili. Sidibaneni kuvikezayo ngesikhathi esifananayo endaweni efananayo. Siyabonga.